Mbere yuko nangira kugusobanurira ibijyanye n'uyu mushinga wiswe Neom, ndagira ngo ubanze wibagirwe ibyo waba warumvise byose ku bijyanye n'imitegurire ndetse n'imyubakire y'imijyi ijyanye n'igihe tugezemo. What is Neom? This is Neom. Neom ni umwe mu mishinga y'iterambere ry'imijyi ihambaye mu isi ya none. Uyu mushinga uherereye mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Arabia Saudite. Uyu mushinga w'umujyi ugezweho Smart City ufite agaciro ka miliyari 500 z'amadolari y'Amerika. Ukaba ari inkingi ya mwamba mu cyerekezo Arabia Saudite yihaye kuba yagezeho mu mwaka wa 2030. Vision 2030. Intego yawo nyamukuru ni uguhindura ubukungu bwa Arabia Saudite ntibukomeze gushingira kuri peteroli gusa. Ushobora kuba utari kumva neza uburemere bw'uyu mushinga cyangwa se ukaba ari ubwa mbere wumvise. Uyu mushinga umurikwa bwa mbere byari mu mwaka wa 2017 ukwakira ku itariki 24 wamuritswe n'igikomangoma cy'ubwami bwa Arabia Saudite Mohammed bin Salman. Yabinyujije mu ihuriro ryiswe Future Investment Initiative ryabereye i Riyadh mu murwa mukuru wa Saudi Arabia, rikaba ari naryo ryatangije icyerekezo cya Arabia Saudite cya 2030 Saudi Vision 2030. Icyo gihe uyu mushinga kuri bamwe wumvikanaga nk'igikabyo cyo muri za filime mwita fiction. Gusa ibi byose ntibyahuje Saudi Arabia gutangira kubaka igice cyawo cya mbere bise The Line mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa Mutarama. Mu mwaka wa 2022 hagiye hanze amashusho yafashwe na satellite agaragaza ko hari imirimo y'ubwubatsi iri gukorwa muri icyo gice cyagenewe uwo mushinga. Ugahita wibaza niba nyuma y'ayo mashusho yagiye hanze agaragaza aho bigeze niba uwo mushinga warakomeje. Iki kiganiro kiragaruka kuri ibyo byose wise wibaza kuri uyu mushinga. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri iyi channel, ndagusaba kubanza gukora subscribe ukajya ukurikira ibindi biganiro by'ubwenge ducishaho. Njye ugiye kukikugezaho nitwa Edmond. Nguhaye ikaze. Reka tubanze dusobanukirwe inkomoko y'izina Neom bitiriye uyu mushinga. Izina Neom rikomoka ku magambo abiri bafatanyije arimo rimwe ry'ikigiriki Neom, mu cyongereza ni new cyangwa se ikintu gishya, hamwe n'ijambo ry'icyarabu mustakbal mu cyongereza rikaba risobanuye future, mu kinyarwanda ni ahazaza. Muri make ijambo Neom bishatse kuvuga ahazaza hashya cyangwa se new future. Uyu mushinga wiswe Neom uri kubakwa ku buso bwa kilometero kare 26,000 mu ntara ya Tabuk ku nkombe z'inyanja itukura, ukaba uhana imbibi n'ibihugu bya Yorodaniya ndetse na Misiri. Ushobora kuvuga Neom mu ijambo rimwe ukumva ari ikintu gisanzwe. Uyu mushinga urenze imitekerereze y'umuntu usanzwe ku buryo bawushyira ahagaragara nta muntu wemeye ko uyu mushinga uzashoboka. Neom ni umushinga mugari urimo indi mishinga igera kuri 4. Kugira ngo ubyumve neza, fata Neom nk'akarere gakubiyemo imishinga y'imijyi itandukanye. Igice cya mbere cy'uyu mushinga cyiswe The Line ukaba ari umujyi uri mu ishusho y'umurongo ugororotse ufite uburebure bwa kilometero 170. Iki gice giteganyijwe kuzatuzwamo abaturage bagera kuri miliyoni 9. Nta mihanda cyangwa imodoka bizaba birimo, ahubwo hazaba hari uburyo bw'ingendo rusange bwihuta cyane bwambukiranya umujyi mu minota 20 gusa. Muri uyu mujyi hazaba hakoreshwa ingufu zituruka ku mirasire y'izuba n'iz'umuyaga 100%. Igice cya kabiri ni icyitwa Octagon. Iki gice ni umujyi uzaba urimo inganda, uzaba ufite ishusho ya mpande 8 Octagon. Uyu mujyi wo biteganyijwe ko ari wo mujyi munini uzaba wubatse mu mazi ku isi yose. Uzaba ugizwe n'inganda zubakanye ikoranabuhanga rigezweho. Igice cya gatatu ni icyitwa Trojena. Aha ni ahantu hazaba hagenewe ubukerarugendo. Hakazaba harimo uburyo bwo kugendera ku rubura, skiing n'amahoteli y'ikirenga. Hazajya hanabera imikino ikunda gukinwa mu gihe cy'itumba mu bihugu bya Aziya, Asian Winter Games. Igice cya kane ni igice cyitwa Sindala, kikazaba ari ikirwa kigenewe ubukerarugendo kizubakwa mu nyanja itukura. Kizaba kirimo ibyambu by'amato agezweho n'inkombe z'inyanja zizubakwa mu buryo bwihariye. Kizaba kigamije gukurura ba mukerarugendo n'abakire bashaka kuza kurya yabo. Igice cy'uyu mushinga bise Neom kitavuzweho rumwe kurusha ibindi byose ni igice bise The Line. Iki gice cyubatse mu ishusho y'umurongo ugororotse ufite ibirometero 170. Ni umujyi wagenewe guturwamo n'abantu basaga miliyoni 9. Uko urushaho kwitegereza iyi nyubako ukayitekerezaho ukibaza ubuzima bwo imbere, ugenda uyigiraho ibibazo byinshi kurushaho. Ndashaka ko dusuzuma impamvu bahisemo kubaka umujyi uri mu ishusho y'umurongo, ndetse tugasuzuma nuko ubuzima mw'imbere muri iyi nyubako bwaba bumeze. Ariko nanone tukareba icyo ibi bitubwira ku cyerekezo cy'imijyi yacu n'ahazaza twese tugana.
ndagira ngo duhere ku gice cy'uyu mushinga bise The Line. Uramenya uburemere n'ubunini bw'uyu mushinga, nyuma turareba neza imiterere y'iki gice bise The Line, turebe koko niba ari umushinga ushoboka dukurikije ingero zifatika. Iyi ni Taipei 101, yahoze ariyo nyubako ndende ku isi, ifite uburebure bwa metero 508 n'ubugari bwa metero 60. Uyu mushinga wa The Line ni mugufiho metero 8 kuri Taipei 101 mu buhagarike, ariko The Line igakuba Taipei 101 inshuro zisaga 5 mu bugari. Uti kubera iki nkoresheje Taipei 101 nk'urugero? Tekereza iyi nyubako ya Taipei irambuye ku birometero 170. Bitekerezeho gato, ubu burebure bungana no kubaka amagorofa ya Taipei 101 agera ku 8,500 mu butayu nta bindi bikorwa remezo bihakikije. Ibi bituma uyu murongo ukuba inshuro 8 uburebure bw'agace ko muri New York kitwa Manhattan. Igihe Taipei 101 yuzuraga mu mwaka wa 2004 ntabwo yaciye agahigo gusa, ahubwo yerekanye ko byose bishoboka mu bwubatsi. Amabiro, amaduka n'ahantu ho guhagarara ukareba kure cyane hashoboka uri mu kirere ku burebure bwa 1/2 cya kilometero. Iyi nyubako ya Taipei 101 yuzura yatwaye akayabo kangana na miliyari 2,900,000 z'amadolari dushyize mu madolari y'uyu munsi, ariko The Line yo yari igenewe gutwara miliyari 500 z'amadolari igihe yatangazwaga. Nyamara umwaka ushize gusa uwo mubare w'amafaranga yari ateganyijwe wikubye kabiri ugera kuri tiriyari 1 na miliyari 200. Kandi uyu munsi biteganyijwe ko icyo kiguzi cyose cya The Line gishobora kugera kuri tiriyari 8 na miliyari 800 z'amadolari bitarenze umwaka w'ibihumbi 2028. Nk'uko twese tubizi, imishinga y'ubwubatsi ntigirangira ku kiguzi cyateganyijwe. Dukurikije ikiguzi cya Taipei 101 nk'icyitegererezo, uyu mubare ushobora kugera hafi kuri tiriyari 25 z'amadolari. Kugira ngo byumve neza, aya mafaranga ni hafi 1/2 cy'agaciro k'amazu yose ari muri Amerika. Biragaragara neza ko uyu ari wo mushinga w'ubwubatsi uhenze kandi uhambaye cyane mu mateka y'ikiremwa muntu. Kuri benshi bisa naho Arabia Saudite yasaze kuba yaratekereje ko ibi bishoboka, ariko kuri njye kuba uyu mushinga uhenze si ikibazo. Ndetse n'igishishikaje cyane si ukumenya niba uyu mushinga uzuzura, ahubwo ni impamvu nyakuri yatumye igihugu gitekereza ko ikintu nk'iki gikwiye kubaho. Muri Arabia Saudite biteganyijwe ko peteroli iri mu butaka bwaho izaba yaragabanutse cyane ku buryo leta itazaba ikibara nk'isoko y'amafaranga bitarenze umwaka w'ibihumbi 2030. Nka kimwe mu bihugu bitanga ibitoro byinshi ku isi, bakeneye ikintu kizatuma iki gihugu kidasigara gikennye kubwo kubura ibitoro bagurisha. Ngiyo impamvu The Line igamije kuba igice cy'impinduka yo kuva kuri peteroli ikageza igihugu ku kuba ihuriro ry'isi mu bukerarugendo, ikoranabuhanga ndetse n'izindi serivisi. Gushushanya umushinga nka The Line byatwaye miliyoni 525 z'amadolari. None se kuki Arabia Saudite yaba yarahisemo kubaka umujyi ukeye nk'indorerwamo rwagati mu butayu? Kandi ni ubuhe bushishozi mu bwubatsi bwaba bwaragendeweho mu gutangiza umushinga nk'uyu nguyu? Impamvu nyamukuru itera Arabia Saudite kubaka The Line ntabwo ari ukugira ngo bakore ikintu cy'umwihariko gusa. Iyo mpamvu ishingiye ku kwizera ko imijyi tubamo uyu munsi yagiye ihinduka uko imyaka yagiye ishira bitewe n'uruhurirane rw'inyubako za kera n'iz'ubu, kandi iyo mijyi ifite amakosa menshi cyane mu myubakire yayo, kandi mu buryo bushobora kugutungura. Arabia Saudite ntabwo yibeshye cyane. Uko imyaka igenda ishira, imijyi nayo niko igenda ikura nk'ibinyabuzima, ikagenda yaguka igana mu mpande zose mu buryo bworoshye. Bityo rero Saudi Arabia ikaba yarifuje kubaka umujyi utazagerwaho n'izo ngaruka. Muri make uwo mujyi ukazaba ufite imbibi zipimye neza zitiyongera uko imyaka igenda ishira cyangwa ngo zigabanuke. Igitekerezo cy'umujyi Saudi Arabia iri kubaka cyazanywe bwa mbere n'umuhanga mu by'imijyi Carlos Moreno mu gitabo cye yise 15 Minutes City. Muri iki gitabo asobanura uburyo hakubakwa ahantu akazi, ishuri, ubuvuzi, amaduka n'imyidagaduro byose bishobora kugerwaho mu minota 15 gusa umuntu agendesheje amaguru, ari ku igare cyangwa mu buryo bw'ingendo rusange. Imijyi nka Amsterdam, Barcelona, Paris nayo yagerageje kwerekana ko ibi bishoboka. Iyi ni imijyi umuntu wese yifuza kubamo bitewe n'imiterere yayo. Yorohereza abantu kuyigendamo bakagera ku bikorwa remezo byose bitabasabye gutega cyangwa kugenda mu modoka. Ibi bituma iba ahantu heza ho kuba, bitandukanye n'indi mijyi nka za Los Angeles iba yarubatswe neza ariko hakubakwamo n'imihanda migari y'imodoka ku buryo umunyamaguru atoroherwa no kuhatembera. The Line rero yo ntabwo igamije kuba nk'iyo mijyi. The Line ishaka kwegeranya ibintu byose hamwe, bityo igakuraho imyizerere y'uko umujyi ugomba kuba wuzuyemo akajagari k'imodoka nyinshi, ahubwo hagakoreshwa gari ya moshi yihuta cyane.
biteganyijwe ko umuvuduko w'iyo gari ya moshi ugomba kuba ukubye inshuro ebyiri the bullet train yo mu Buyapani. Kugira ngo wumve neza uko abantu bazajya babaho n'ukuntu begeranya cyane muri the line, uyu mushinga uteganya gufata abaturage bose bangana n'aba London ukabakubira ku buso bwa kilometero kare 34 gusa. Ubu buso ni buto cyane, inshuro 46 kurusha London. Ibi byatuma uyu mujyi ukuba inshuro 10 ubucucike bwo muri Manhattan n'inshuro 6 ubwa Manila, wahita umujyi wa mbere ucucitse ku isi. Bamaze kubona uburyo ingendo muri ubu bucucike zishobora guteza akajagari gakomeye, barawufashe bawurambura ku birometero 170, aho biteganyijwe ko hazakoreshwa uburyo bwa transport bukoresha iminota 20 kugira ngo ube umaze kuzenguruka uyu mujyi wose. Ese wowe urumva ibi bishoboka? Kuko niba warigize gutura mu mujyi cyangwa niba utuye mu mujyi, urabizi neza ko ingendo zo mu mujyi zidashingira ku muvuduko mwinshi gusa. Urabizi ko hakenerwa guhagarara ahantu henshi, gufata abagenzi ndetse no kubakura mu modoka. Andika muri comment uko wumva uyu mujyi, utubwire niba wumva bishoboka koko. Urebye neza uko uyu mushinga wamuritswe ubona ko hari ibintu birengagije ku bushake. Reka tuvuge ko gari ya moshi zahagarara kuri buri kilometero 1.5 hagashira amasegonda 25 kugeza kuri 60 nk'uko bimeze muri London Underground. Ubwo ari muri the line haba harimo ahantu ho guhagarara hagera ku 113. Ibi byatuma urugendo nibura aho gufata iminota 20 rufata iminota igera kuri 57, ndetse bikaba bishobora no kugera ku masaha 2 wongeyeho igihe gishobora kurenga kuri ayo masegonda yagenwe. Ni ukuvuga ko iyi gari ya moshi ishobora gukuba inshuro 3 kugeza kuri 6 igihe cy'iminota 20 bavuze. Ni byinshi cyane twavuga kuri uyu mushinga udasanzwe, gusa reka ducumbikira aha. Dushimire wowe wakurikiye